ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze wese mu kubana natwe nk'ibisanzwe ni amakuru y'imikino aba arimo aravugwa inaha iwacu mu Rwanda, ariko tukajya no hanze y'u Rwanda ku makuru aba arimo aratrendinga, amakuru aba ari kwandikwa mu binyamakuru by'iyo ngiyo ibwota masimbi. Kuri uyu munsi tugiye kuganirira hamwe ku nkuru y'akababaro, ni inkuru ibabaje aho umusifuzi wo ku ruhande muri Uganda yaje kuba yakitaba Imana. Ni umukino yarimo asifura wahuzaga ekipe ya SSV ndetse n'ikipe y'igisirikare cya Uganda ariyo UPDF. Ndagusabye rero niba ari ubwa mbere ugeze hano kandi subscribe kugira ngo amakuru nk'aya atazajya gucika. Igitekerezo ni ingenzi. Kadukomeze n'inkuru yacu, ni inkuru ibabaje, ni inkuru aba-Uganda batishimiye, ni inkuru nyine itunguranye aho umusifuzi aba ari mu kibuga arimo arasifura match bikarangira yituye hasi ndetse agahita yitaba Imana. Ni ibintu byabaye rero kuri uyu wa gatandatu bya tariki ya mbere, aho yari arimo asifura, yari ari gusifura rero ku ruhande rw'iburyo, aho iyi ekipe ya SSV yari irimo ihana ekipe y'igisirikare cya Uganda kubera ko yari imajije kuyitera ibitego 5-0, aho byari ku munota wa 70. Yari imajije rwose kuba yayihana byihuse. Nta kanya gato rero kaciyemo kuko haciye iminota 3 nyuma y'ibyo bitego. Ku munota wa 73 nibwo uyu musifuzi Peter Kabugo yaje guhita yitura hasi. Yituye hasi rero abaganga b'ama ekipe yombi baza bihuta baje gutabara ngo barebe ko batanga ubutabazi, kuko ntago bari bazi ngo byari bimeze bite. Bahageze basanga birakomeye, babona nta kindi kintu barenzaho usibye kuba bahamagara imbangukira gutabara. Barangije barahamagara imbangukira gutabara iraza. Ubwo rero yari kiri mu nzira, uyu musifuzi Peter Kabugo yaje kuba yahita yitaba Imana. Birangira gutyo, birangira aducize twese hamwe nk'abasportifu, nk'abantu dukunda football. Birangira rwose Nyagasani amuhamagaye mube. Ni inkuru rero ibabaje cyane, ni inkuru ibabaje kubera ko uyu musifuzi yarakiri n'umusore, ntabwo yarakuze cyane, ntabwo yarashaje cyane rwose. Ni umusifuzi wari ukiri muto, umusifuzi wari ugifite byinshi byo gukora, ariko nta kundi bibaho. Byaje kurangira rero bigenze gutyo. Ibinyamakuru byo muri Uganda byakomeje kwandika, gusa na n'ubu ntabwo haramenyekana ese niki cyatumye uyu musifuzi yitaba Imana. Uko tuzagenda dukomeza kumenya amakuru tuzatubabwira, ndetse n'andi makuru yose ari kuvugwa hanze agezweho n'amakuru ari naho iwacu, dore yuko shampiyona yo mu Rwanda nayo yagarutse ihari rwose ku munsi w'ejo. Amakipe yakomeje akina. Ni byinshi rero turaza kuganiraho, wowe ntuze kujya kure, mu kanya turaje tuganira kuri shampiyona yo mu Rwanda, ndetse turaza no gusubira hanze ho gatoya ku yandi makuru ari gutrendinga. Ni amakuru menshi tubafitiye, so wibuke gukanda subscribe, utanga igitekerezo. Ndabakunda cyane, ciao ciao, tuze kubonana mu bindi biganiro.